Hakijingi lakai turun kop hapedeng kamuhan bagan super giant persa ia kasih ISF protector. Hapo pai sekini ngajingi lakai kamuhan bagan super giant kali open kore kanam job hadin bagala open film ia kasih ISF protector hadu nriu lakan not gul. Kadba ia gul jok kamuhan bagan li open tape hakimni kabakat nyo, hakimni kabakat kandai, hakimni kabar polai, hakimni kabalai punyo, hakimni kaban rupu perabat kumju, hakimni kabalai punyo. Kadba hari ini lakai urang lakai kamuhan bagan super giant usamat uli open tip jaga hat-trick. Kat balang bagan ini job kamuhan bagan super giant jak bakamai kintai pun purah nagilai sini badan. Nang bagan ini 6 job kali open rung saka quarter final hagani kaduran cup. Kat bagasi ISF protectors ling bagan ini ke 6 rem kusa eliminate not tang naga group stage hagani kaduran cup. Hakubai bagan jing lakai duran cup apedeng ke SC Delhi Persia ya ke Indian Air Force. Hau pai sekali ngajing lekai ke SC Delhi kali open kore kenam job hadin bagala open film ya ke Indian Force hadu nyau la ke Weigul. Kat bayi gol jok SC Delhi li open tip hakimni ke bakat way, hakimni ke ba live pandai, hakimni ke ba sanbursau, hakimni ke ba rupulai, hakimni ke ba rupusan, kumjo hakimni ba nyub hende ba syamul kuno kajing lekai hakimni ke ba kandai hakimni ke ba sau. Kat bayi gol jok Indian Force li open tip hakimni ke ba sau pandai. Kat bahar leng bagan ini 6 job ke SC Delhi kali menrung saka quarter final dek bakamai kendai pun pura nakilai medan hakan ke grup C. Kat baka Indian Air Force leng bagan ini 6 rem kahaban up sakajing lakai ke bakhadu jongka hidup janmit ani lakai ke North East United FC Persia ya ke FC1 hakapor Saudi. Kat baka Nokse kan ke Persia ya ke Mumbai FC hakapor Nyawaji.